اینجا مسجده. اینجا مسجده. این صحرا جای مقصد گاو گوسپند گاو نیم گوسپند شتره این مسجده. السلام علیکم شیخ. اخبارك؟ الحمد لله بخير. انا بروح هنا مسجد ده صحراء. هنا خرقانة هنا خرقان. والله اللي داخل كذا صدفه اللي طلع التاكسي هذا بي اكيد اعرفه. الرر العمل قاعد يتغدى. هنا بغيت اصورك بس عاد خلاص. عمره اومده بیه تماشا کنه. عمره کنه بیه دیگه جورا تماشا کنه. حج اومدیم اگر حج تمام کرده بیرون ببروه یا ماشین آرنده میگیره بیرون میبروه اینا تماشا میکنه خشرو چی میویه انا صحرا میویده اینجا شیر شتر هسته گوشت شتره بسیار چی هست مقصد اینترس نیه اون دوری ده گوسپندو چریده ایسان روزی ما ماه ینور ده قرار داریم ده ماه ینوریم سبحان الله نگاه کنید در ماه ینور 30 گرادوس گرمی مردم دمگیری میاین اومدگیم همینجا و یک شیر شتر بینیم اینا نگاه کنید سبحان الله اینا می مکه مکرمه اینا هنا مواشي اینا سبز ماه ینور نگاه کنید چه طبیعتی بازی بای قدرت الله ماه ینور 30 گرادوس های اینا دقیقی ماشین قطیمو تغویم شتگی های قاب دو دایس هست دقيقة والله انا راجع دقیق ماشین تغویم شتگی های نوازی سرعت شب بفورتون نشون میتون این نوازی دقیق جای تغویم کن تغوی اکلت رو بینن اینا یکی شمزدینه اینا تغویم دقیق جای تغویم نیست تزمیم الاسبوع اللي راح بعدين اعلمك اوه نواي شم تغویم انا جننتني ماني فاضي له بقروش نه هو كي نظريه دقيقة والله ما في بوابة خضراء يا حاسم في سيفين ونخلة وفي مدخل صغير هو حط بوابة هو مو بوابة يا حاسم ما هي بوابة والله ما هي بوابة تبى اصور لك والله ما هي بوابة ايه جوا في نياق بس ما ادري عنده حليب ولا لا ها نقلتهم صفرة تنقلهم والله لو ارسلك لخليك تنعم يا حاسم اي والله بعدين اعلمك عنها لا لا والله ما في شيء عن عوض الخرخيري سبقني هب يا قوة يشرب الحليب اي والله انا اخذ سبقني المجرم والله مجرم عوض قال لي هنا دخلوا شوف النياق اصبر في نياق وشنو ما قام شوف هذا حليب برضه يبيع حليب هنا ايوه شوفه ايوه السودانيين ايه السودانيين هم ماسكين السودانيين سبحان الله صبيان هم صبيان نعم صبيان والله ما ادري عن حليبه كيف لا تستعجل دقائق في حليب دقيقة خليك معاي دقيقة حجي دقيقة ليش انزل نفرة ميجا والبرس ميجا الصبر زين لا برومبو بس ماشي يا سيون كاش السلام عليكم يا زول اینجا جای گوسپندا هن مردمی سودان هن گوسپند چرون قوت میکنن ده همی کار نه قوت میکنن ده همی شتر بونی ده باز ما شتری
شيل اشترى مبينين. حجي تعال تفاهم. السلام عليكم ورحمة الله.